Utara, Solo, Kuala Lumpur, London, dan anda boleh melayari laman web www.imalaysian.com untuk mengetahui perkembangan lanjut ataupun maklumat terkini perjalanan anak Malaysia Syed Ahmad Abdul Hadi Syed Hussein Penunggang Solo. Inilah semangat yang kita mahukan, yang seharusnya ada dalam diri setiap jiwa rakyat Malaysia ataupun anak Malaysia. Selamat jalan perwiraku, selamat maju jaya QSM 17 dengan motosikal National Modernas. Rapatkan saf semangat, jangan goyah. Kota yang telah roboh harus dibina semula atas dasar kebenaran, demi kita, demi waris semua serangan yang datang kita tangkis. Jangan kau gentar pada bayang-bayang sendiri. Di sebalik pahit getir kemenangan Kardunglah on top of the highest passable road on earth, 18,830 feet. We made it through. satu keindahan baru. Phoenix bangkit, kita jembatan menuju. Kilometer sebelum sampai Kueta. Jarak perjalanan sudah hampir 170 kilometer. Dalam sampai ke Kueta. I'm stuck in a sandstorm. Attack me again. It's really bad. I'm on top of the local police post on the way to Dalbandin. Got to put up a night here because it was really late and the road was really bad. It was quite a warm night, sleeping under the stars and the moon. That's my bed. You can see. Here I am in London, outside the Buckingham Palace. Today, I've done it, we made it. Thank you very much for all the support. God bless you all. Thank you, Malaysia. I am Malaysia in London. Dah seminggu hidup di kota Kathmandu dan tidak dibenarkan beroperasi ataupun berniaga ataupun berada di jalanan. Hari ini masyarakat di Kathmandu, Nepal kembali hidup seperti sedia kala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya